جه نافنده نوچین اورینت نیوز بار باش تماشاوان هجا دست پیکم هر سرنوچه سکرتر گشتی پارتیا کمونیست آت چینه دراگینا کو هجمارک جه کسین چینی تفلی رخستنا داعش بونه و لحلبات گفن پفچون گراند بن لکوبانی آفاکرنا نخوشخانی عمل و روشا میدانی آرام دبه هرما کردستان بانگا آلیکاریان بو اپراسیون آشتی لترکیه دکه و اردوغان دبیجه دانینا چکن PKK ما درباسی خوناخک دموکراتی دکه ایوارا بخیر تماشاوان نژاد ایرود بولتنا مده یا کردی امی جوور بونیا سالوگرا سرهلدانا قامشلوی پیشکش بکن لبری و امی چند نوچاین جوور پیشکش بکن پشتر امی وگرن مجارا دوازده آفداره لگندوار لازقی لچیای کردان کتیبین کردی ده شر هیزن رژیم ده بردوامن و تنه او لگل بشکی جه کتیبین گریدای ارتش آزاد کار لشکری دکن هروها او لدوری پشتگیری سیاسی و لشکری جهل آلین کردی لسوریه خابات خواه دکن دراپورا بید آگاهین بیتر ام تماشا بکن کردن لچیای کردانی گریدای باجار لازقی و که هر کسی سوری جه دست پیکا شورجه و با آوائی که سیویل تبلیغ خوپیشاندانان بون هر وها و پشتی پکروان بون احمد اندرون یه گوجمال باتا کمازن یه لوی نافچه بو پشتی گوچول سرپای کار حافظ الاسد لشکرن رژیم او کشتن هر وها پشترا کردن لچیای کردان لدجی رژیم رابون و به طایبتی لگندن سلما دورین کبانی اجبروی که هزین رژیم به آوائی که هوانه چالاکوان و شورشوان گرتن و دزیا مال و ملکن کردان دکرن و نه افتنیجی لسر دبستان و ریاندنی بساندن گوون کردن جبر درکبن و هر نوالات خوی کردستانی کردن چیای کردان و که هر کسی چکان راجن و لدجی رژیم سوری شر بکن هفدم رژیم سوری برنگ کی هوانه او نافچه تو باران دکرن پشتی گوشورش وانن کرد گندن سلما و نوالا باسور رژیم سوری رزگار کرن ده همان دمه ده هجمارا گندن کردان یه لسر سینورا ترکی در دور هفته و دو گندانه هر وسا سر کرده این کردین بناو دنگ انتینا ناس کرن اون باسل سلو اسامه اندرون ابو احمد الزعیم ابو فراس الكردي حميد حسينو حازم ولوي وابو عمار اندرون وكتيبين كردي لچياي كردان بحوجي آلي كاري وچكانه وبانك الهرما كردستان ولاتن يل در دورا سوري كرن داگو آلی کاریه که بوان را بکن و جبری چند روزا و چیای کردان راستی ایریشن رژیم سوری و شبیه حینوه وته داگو و نافچه استراتژی بسینورا ترکی و کنترل بکن جه آلی خواه کتیبین کردی با آلی کاریا کتیبین ارتش آزاد برسوا هزین رژیم ددن و گلک جه ایریشن رژیم ده چند روزین داوی ده پوچ کرن و اول سر آوا کرناتی کلین سیاسی لگل پارتیا دموکرات آ کردستانی لسوریا کار دکن داگو او پارتی وکا پشتگیریه که سیاسی لکاروان یه لشکری به هجای بیرخستنه گوتتی کلی دناوبرا کتیبین کردی لچیای کردان لازقیه بسروکاتیا یه پگیره تننه لولات چینی سکرتر گشتی پارتیا کمونیست چینی راگهاند کو هجمارک جه کسین چینی تفلی رخستنا داعش بونه هروها پارلمانتویا چینی جوینک برفره لدار خست و دست نشان کر کو و پرسکریکه چاره سر بکن ده همان دمه ده آلاوین راگهاندن این چینی دان دیار کرن کو ده سالا بوری ده بهتری سه ست کسین چینی چونه سوریه دا کو تفلی چتاین داعش شر بکن لدرعي كتيبين ارتش آزاد بارجه الرجيم يل نافچه المدينة الرياضية بموشكن هاونان توباران كرن وهاتا ديار كرن كو هجمارك جلش كرن رجيم هاتن كشتن وهنن دن جوان بريندار كتن لآلية كيدن چالكوانان راجي هاندن كو ارتش آزاد جروبين هزن رجيمه يل نافچه بصر الحرير بتوبان و چکن گران آرمانج کرن و دنجام دا گلک جلش کرن رجيم هاتن كشتن و بريندار كتن
لگندوار حلب کتیبین ارتش آزاد را گیهاندن کوان ایریشی هزن رژیم یه لگند باشکوی کرن و هات دیار کرن کو ده انجام و اپراسیون ده 11 لشکرن رژیم هاتن کشتن ده همان دمه ده لگره المضافه پفچونن تند نافر ارتش آزاد و هزن رژیم ده قومین هر وها لتاخا میسلون ارتش آزاد بموشکن جهنم خالن رژیمه ین کلور بجهبونه آرمانج کرن و گلک زیان مادی و جانی گیهاندنوان هر لگندوار حلب چالکوانان دانه دیار کرن کو تقینه کمزن باجر هجاند و هات زانین کو صدم او تقینه اوه کو هزن رژیم هجمارک جه آواهیان لتاخا السيد علي تقاندن ده همان دمه ده لحلبا كيفن و در دورا كتيبه توپان پفچونن تند نافر ارتش آزاد و هزن رژیم ده درکتن هوله و ده انجام ده هجمارک جه لشکرن رژیم هاتن کشتن و هجمارک جه مکانیزمین وان هاتن تکشکاندن لروجاوای گندوار حمایه لگره ملح پفچونن تند نافر ارتش آزاد و هزن رژیم ده قومین و ده انجام ده گلک زیان مادی و جانی گیهان لشکرن رژیمه و هات دیار کرن کو پشتی وان پفچونان هزن رژیم جوی گندی و کشیان گنده الجمله جهیل خوف جدر میدانی را گیهاندن کو ارتش آزاد به توپنگراد ربنده در محر دیار رژیم توباران کرن و هات زانین کو هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن لکوبانیه یکمین نخوشخانیا به ناو امل دست به کار خودکه و اوج نه او دین درمانکرین پیکتی لی ده انجام روشا کوبانیه یا خراب ده گلک آلاف و درمان ده نخوشخانیه ده کیمن آگاهین بهتر لباولات بکر ام تماشا بکر لکوبانی جبو نوجین کرنا جیانا روجانه هاته وکرن نخوشخوانا عمل جبو پیشوازیا بریندار و نخوشین سیویل بکه پشتی 6 حیوان جرا وستاندنا کاروی ده انجام ایریشا چکدارین دولتا اسلامی لسر به هرمه او یکمی نخوشخوانه ودگره کاری خواه پشتی ویرانبونا 4 نخوشخوانان که ده هندره کوبانی دا هبون لپیرا پشتی وی شری شرک هاتی سر کوبانی ما بری 5 ماها هاته گرتن من نکام بوده دا دوام کرا نها تکرار هم هاتن ما وکر دست بیکر تختور مجیگی و گیران انشالله ما دیساجی خدمتی ملت کردن بجوشکن لوی نخوشخانه دوام بکن هجمارا وان سیزدنه جبر کو تواهی بجوشکان درکتن دروی ولاد پشتی ایریشا چکدارین اسلامی او بو سدم جویران بونا بنسازیا تندرستی لکوبانی أنا حاجي مسلي بنك دم في المنطقة نتيجة الظروف التي تعيشها. پێدیوی ئەمە بە بارگەهێکە خوینەی گەلێکی هەیە ژبەرگۆ مەرجێن هەرێمەی یەگۆ تێدە دەرباز دەبە ناهێلەگە ئەم خوینێ بگین نەخۆشان ژبەرگۆ ئاڵاوێن تەندروستی دناو دەسێمەدە تونەنە و ئەم گەلێکی بۆوان حەوجە دارن ئەم بانگە خۆتیشینن ji هەموو بژیشکانڕە گۆڤەگەرن کۆبانێ ژبەرگۆ ئەو ژمارە گەرەکن اف نخوشخوانا پیکتیج نه اودان جبو نخوشان و اودیا نوجداری و تاقینگه آنگو اشعه هر وهاجی درمان گهک لی هیا و پیدا کرنا درمان گلکی زحمته دهندره کوبانه دا اشتیوی شری هین تا درمان نکتی کوبانیه کیمای درمانی ما ای پر درمان تخدیره درمانی زاریا و درمانی جنا پر کم هیا و درمانی ما اینها حاضر درمان ما بره دمستود عدام و شرط بو او کربو ای دشار دو چو ای خانی سر ده هلوشیان نها ترتنا نکو درمان به مگیش خنجا قاپیتر کی اوجی پرچاتن و او هین تو درمان ما در وس نکری از قاپیتر کی نخوشخانه رو دمینک و اف نخوشخوانا هاتیه وکرن لگوری درفتین هایی با آمورین تندرستی حسان و تاکو بگه آستا نخوشخوانان دبه خوینگه آنگو بن کدم وره آوا کرن و درگه سینوری به ترکیه را وره وکرن تاکو پرسگره کن تندرستی لکوبانی چاره سر ببن ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی حکومت هرما کردستان راگهاند کو ام آمدن کو به حمی آوایان بو پیک آنینا آشتیه ده ناوبرا کردان و حکومت ترکی ده بجدار بن بردف که حکومت هرما کردستان سوین دیزی و ده دخیانی که ده دیار کرن کو ده بندن کو ده هفدیتن جیگر سروک وزیر ترکی و شانده هده به هاتنه پیشکش کرن نخشه آشتیه یه
سروک ترکی رجب طیب اردوغان راگهاند که دانینا چکان جهیلا پیککی و مد قوناخ دموکرات آشتی و آرامی دکه. هروها د کنگره که چاپمنی ده لانقره و لگوری آلاوین راگهاندنا ترکی اردوغان دا دیار کرن که حکومت ترکی به حمی ارکن خواه دربار پیکانینا آشتی رابویه. جالی خواه هفسروک کجک جمیل بایق راگهاند که اگر ترکیه پیناسینه به مافه کردان بکه و بهله که اوجلان ده کنگره پارتیا مده یا به بشدار به پیکه و چکان دینه. کمیسر بلند هلبجارتن کانتون جزیره تکذکر که هلبجارتن نشارداریان و دما خود ورن کرن و روژاوی او روژا سزدی افداره و بانگا حمی برپجیران کر که خواه آمده بکن جبوی و روژه. هر وهاج آلی خواه انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه و دخویانیه که در آگهاند که اف هلبجارتن جیک آلی و تین کرن و اینایا یکبونا کردان لسوریه دیار ناکه. هر وهاو ده بردوامی داخویانی خود انا کسی دا دیار کرن که هلبجارتن اشارهداریان ریکفتنا دهو که دکه قناخه که مترسیدار ده. بولتنا ما بردوامه ولی پشتینا برک. دوازده آفدار شورشک ده دیروکا کردان دایه. سکرتر گشتی پارتیا کمونیست آد چینه دراگهینا کو هجمارک جو کسین چینی تفدیر خستنا داعش بونه و لحلبا کفن پفچون گراند بن. لکوبانیا آوا کرنا خوشخانیا عمل و روشا میدانی آرام دبه. هرما کردستان بانگا آلیکاریان بو اپراسیون آشتی لترکیه دکه و اردوغان دبیجه دانینا چکن پیکه ما در باسی قناخا دموکراسی دکه. بری 11 سالان شورشا گل کرد لسوریه بیتری سه پکروان کرد انجام دا و اویه که ده سرهلدانا قامشتوه یا 12 آفدارا 2004 ده چه بو؟ ده 12 آفدارا 2004 ده چه بو؟ ام تماشا بکن لوی راپوره فرم. ایرودیس سرهلدانا 12 آفدار لقامشلوتی نووشاندن. د 12 آدار سال 2014 در رژیم بحثی کمپولا لدجیر کردان لباجار قامشلوی پیک آنی بو نشانه یک بونا کردان جنابنده لیستگاه بلدی تا شامه هر واهنج سیاست مدارین کرد دبیجن گوشوره شامد 2014 ده دست پیکر لی رژیم سوری بتوندی پوچ کر و بیتری سیج جوانین کرد سر دست رژیم سوری هاتون کشتن و بدهانج جوانان کتن زندان رژیم ده گلو دوی روژه ده چه بو؟ ده 12 آدار ده سال 2014 لیستگاه که فتبول ناو برا تیما جیهاد و تیما فتوه ده بره وچو
لێ ماڵباتên جانگۆڕیان نزانی بن گو ئارمانجا وێلیستکی ئەوە گۆ ناکوکی بخن ناوبەرا کورد و عربان دە لەوێ ناوچەیە هێجای بیرخستنەیە گۆ کوردلوان ناوچەیە زلم و زۆر ژ رێژیما بەعسی دەدیتن گەلۆ چ سەدەما گۆلیستکە کە فتبۆلێ ببێ کۆمکوژی دوێ ڕۆژا ڕەشدا ئەلیگەرێن رێژیما سووری خۆ ئامادەکردبوون و تەبلی دار و کەڤرێ خوا دەرباسی ستادیۆمێ بوون وەکە گۆ دەرباسی شەرێکی ببن ئەف هەموو بە هەڤرێزیا ساڵح گوریا سووری بوو و پشتی گۆ وڵاتی دەرکەتن دەربێ ستادیۆمێ بە چەکان ئێرێشی هەر کەسی لە دژی وان ڕابوون و بێتری سیژ جوانێن کورد کوشتن و بدەهان بریندار کەتن و بسەدان هاتن گرتن هەفدەم گەلەکش کەسێنیان گۆ لە ستادیۆمێ بەشدار بوون ڕاگەهاندن گۆ ئەلیگەرێن رێژیما سووری دروشمێن شوفینی و تیرەیی هێلدان و پشتی هاتن ناسکردن گۆ بێتری سیژ جوانێن کورد شەهید کەتنە هەموو ناوچەین کوردی لە سووری دەرکەتن خۆ پێشاندانن و لە دژی رێژیما سووری بانگ دەکردن لێ رێژیما سووری چارەسەری لە باوێت نەبوو ji bilî gopîçekan rastî wan xwepêşandanan bisekrînin û dest bi girtina çalakvanan û welatiyan kirin û ew derbasî zindanên xwe kirin. Lê hîn pirsek heye di bala gelê Sûrî bi tevahî û gelê Kurdî bi taybetî ew e heta kengî tevgera siyasî ya Kurdî û Erebî wê dîrokê fêr bibin ku amaneta rejîma Esed ya sitemkar tune ye. لی باجار عموده لی پیشیا نفیسگاه پارتیا دموکراتا کردستانی لی سوریه و ببونای سالوگرا سرهلدانا قامشلوی مانگرتنک جبو پکروان 12 افدار هاتل دارخستن. بله تماشاوان هجا آنها به مرای پارێزەر لقمان ئەیانێ یەک ji girtiyên 12 avdarê ji Nemsayê ji bajarê Viyana bi meraya birêz Luqmanê vara te bixêr destpêk em dixwazin ji te nas bikin ji te bipirsin çima te salek di zindana rejîmê de derbas kir çima te hatî girtin û te çawa ev sala derbas kir سلاف شتا و تمشوانه تای هجاره سلاف جتره استیکاوی از خوازم ترساغیه مالبات شهید 12 آدار بوتایبت شهید فرهاد محمد صالح او گو از شاهد بوم لسر ميرانياوي وخطبوناوي وكنا بيجو شهادتاوي قسم ان دولة الحسكي وبتايبات حردو شهيدي سري كاني نوري باشا واحمد معمو كنجو وشهيدي برخدان ولاتي متفادا والهريم متفادا وبتايبات برخدان سري كاني غويرو اتشارو برخدان التوج وجران الهندري وكنا بيجي تيورستي وداعشي الهندري وكنا بيدكن وقال لك شهيدي مهن سرساغيه جوان وجمال باطي مارا دخازم بله فرمو از وقت کی وقت نری گرتی 12 آداری یکش کسی وقت نریش هزاره کردی وقت نریش هریم کردی والباجاري مزن وك شامي وك حلبي هاتن قرتن وك نابيجي وزحمتي وليدان وسكن جديدن لبلي مخابم 12 آداري دا و13 آداري دا قرتني هاتن وك ناري خلقي هاتن قرتن يل كولانا هاتن قرتن الحردري هاتن قرتن بس ناس ذكرن كردبون دا هاتن قرتن ام هاتن قرتن وك خلقي سري كعنيه وك قرتيه سري كعنيه مصالك زنداني دا وك نابج دريش كر ام ده هاتن ناس كرن ورجيم رجيمدان وك نابج دادگاه هاجي
وك ام خلكي بو ام داكتن كولاني باجار كولانا وايه ما وكنا بيجي تشت منشآت ودواري حكومتي الباجارة وكنا بيجي خراكرن وبيتر صنمي وكنا بيجي حافظ اسد السريك يعني هات شكاندن ودويدا ميدا بيتر اما مسالك ما زندانا دا ما بردوام كريان بله برز لقمان هوالن يعني دمكو هون تو هوالن خواد زندانا رژیما اسد دبون يعني بورا ندگوتن کو توانا و چیه تهمتا و چیه چما هون زندانی دانا براستي ما يعني ام وقت قرتيه دونزدي اداري ام تالي وقت نبي باعتبار بحزاره هاتن قرتن ام تقريبا ام سدو انجي كس ام ايمان حتى تاليش بل ام زندانا حسكي يا مركزي ام وقتنا بيجي برن زندان صدنايا ام زندان صدنايا جي تقريبا ام دهيبان تشتوي ام برن زندانا وقتنا بعدرا ام تحويلي وكنابي دادقها كرن وبتايبت دادقهن عسكري وبدادقهن تايبت جمرة وكنابي دويدا ميدا آبا كرن قانون سوري دا جيرين محاكم الميدانية العسكرية ام تحويلي محاكم ميداني عسكري بون وبراستي تهم ما قلق بون يك جي شغبون يك جي وكنا بيجي بيتر تهم جنائي بون بيتر انه ممانعة السلطات من قيام بواجبها المستمدة من الدستور بيتر تهم ما بون ايه بيشا قضاء بيتر في طاري دبوين بله برز لقمان پشتی کوت زندان هاتی سربست بردان گلک جهوال انت تدمان هوال انت ين کرد زندان دمان آنها تآگاهی البات هنه دربار روشاوان چه تندرستی به و چه سیاسی به براستی اما وقت گرتیه دونزه آدار ام ویجاغی ام تبایی هاتن دردان ام جبرگو یه وقتنا بیشه حکم بوبون و یه حکم نبوبون اما ام هین حکم نبوبون گرتیه وقتنا بیشه تارا زور آغا ویجاغی تقریبا 13 حبل بیشه محاکم ام دولة حکم بوبون ام ویجاغی درکتن بموجب عفو خاص ام دركتن بموجب عفو خاصي قانون عقوبات سوري ده وقانون عقوبات عسكري ده في ملفات ما هات كرنو ام دركتن لبلي دكة ثانية ويش أغي مابون زنداني ده بيتر في تالية ضد 1050 ده أو جي وقنا بيجي خلاصة بلا وان هات كرن و أذ كان بيجي منو قرتيه دونزدي آداري أذ كسر زندانات نما تشتيما يعني. بله برز لقمان از دخوازم پرسا خواه داویج تابکم تفجر كرد لسوريا تفجر سياسي لسوريا يا كردية چه آلیکاری جتا و هوالین ترا پیشکش کر هون گرتین رژیمنا هون جبو دوزا کردی هاتنا گرتن تقصدكم قوم وقرتيه دونزي آداري تفجر سياسي يا كردي دويدا ميدا المخودي دركتن نهو المخودي دركتن وقتنا بيجي زاروكيما والعائلات مجي قدي دركتن ووقتنا بيجي قال لك آليكاري مركرن وسردان از دقديس از كان بيجم دويدا ميدا وقتنا بيجي سكرتيري بارتين كردي تبايي اغلب اوان سردانا مكرن حفصه عدراده واسكان بنابكم نمر باب الشيار اسماعيل عمو استاذ فؤاد عليكو خير الدين مراد استاذ سعود ملا استاذ فيصل يوسف اظنا تبدا سردانا ما دندري زنداني كرن واليكاري وقنابي بشجيريا هيئات دفاع محامين ايه بشجيريا وقنابي الهنبري ذاته نظام وقنابي دفاع البرماكرن وقنابي اليكاري وخدمات قال لك جواره وقنابي دان بله ام بهیوینا کو هر کسی کی مظلوم ورا سربسپردان زور سپاس پاريزر لقمان ایان کو تج نمسایل گل مبو دنباش گلک جوان بازار عموده و به گازیا سرهلدانا 2004 جهیل رژیم اسد و هاتن گرتن شپال حسین یک جه گرتین 12 افداره و خواست که چیروکا خواج تماشاوان اورینت نیوز را شیروفه بکه در راپورا جوان الکردی دا آگاهین بیتر ام تماشا بک
چیرۆکên راپەرîna duwazdê adarê pirin yek jê çîroka girtiyên bajarê Amûdê Şepal Hüseyn 36 salî di roja nehê Nîsanê de di sala 2004 ji hêla istixbaratên rejîmê hate girtin û berê wî dane zindanên Hesekê bi tuhmeta bejdarbûna wî xwepêşindanan de û xwerakirina bajar. Heftê me hêbû bavê me ahlivêdekê hat vê şarahanê de tewriya min siyasî bû ew girtin. Me nema du roja man em nemazan Sîrî çî heya berî ez bêm girtin nehê me hê êvarî bû eldikanê bûn lê apê me hat cem بولو يعني وقت دي نقاش اخبار هنا ما معلومات بابته نهاتني بولو صار لحظات يعني دولة تشتغلين دوريا من دولة هاد فيدك مش مسلحون ما قرطن شپال راستی همو رنگین اشکنجیه هات لیاگو پر اویشاند او دماغو باوی وی احمد حسین آنین آلیه وی و دست بپیوین نخوش جیره کرن و او قید کریه و نکار برسفا خو بده. نقطة حالي بي شاب ونات مصالح حافظ الأسد شكست يعني إنه رئيسك السر يعني لا يلسر حكم حزبه ويلسر حكم ولو بشكي وتديت وجه غير تقول والله ماهر هاتي ديرين نظام ويدك سكيني بقوة أخواني فرقات شارداي بازاي بلي بتشين وبيع عمودي محوبك يعني ولو ترسك ترس يعني الجم خلكي شيء بالأخص معتقدين يا عمودي پشتی زندانا حسکه بر شپال و هوالین وی دان زندانا سیدنایا لشاما پایتخت ولور چیروکن اشکنجیه برنگکی دنبون. لسيدنايا استقبالها ما كرنيجا استقبالها سيدنايا معروف طبعا تدي دورات دولا بصد كبل الله اعلم تدي نجمروا بروسيا جريدن ولا دخندار قام شي قال لك وعسكرك بهاتا انتم اسرائيليه انتم عملاء لاسرائيل سورتي حفل اسد سردي ويرهبوا رسمان رسميت هندري حرصه سيدنا اي باسل بول مثلا اي بشار بول مثلا بزيفر تحيه جيرليخ ما نقل عندنا العذراء تقريبا صالك يا امان صالك يا امان تدي عفوا بشار عمود خورتنوی ناو خال سر دیروکا کردی با آوازر نیوساندن به تایبت بروخاندنا پوت ستمکار حافظ الاسد. درا پرینا 12 آداره ده 2004 بهتری 100 کسی جعامود هاتن گرتن و شپال جیمینا که گوئش و لیدان آن تعذیب ده حبس و زندانین بعسیده دیت. جوان کردی اورینت نیوز عموده. بله تماشاوان هجا آنها به مرای جباجار ماست سلوواکیا نفیسکار محمد سعید حسین ایوارت بخیر برز محمد ترامانك لسر 12 افدار نفيساند تچ دكاريج مرا بيجي لسر ويك وتچ نافيله دكي نافي وي سرهلدانه لشورشه خير وسلامة سرچاوا قالك بخير سرچاوا فرمو بري هر تشتي از موست لتشيكوسلوفاكيا مه بله ناوي من حمله سيد حسين سر سليمة فرمو هربتي دسريده تا بشوي كي تايبت وكارمند اوريت نيوز بكشتي نمازه كوا وخوندي في درفتا خوشبخت دوی هلکستا گوره و افراده یا 12 آذاره ده گرمه بله هر وها جدل و جان و تبان سپاس دکن ام جیتا سپاس دکن فرمو برز ده همان هلکسته ده انگو هلکستا پیشگوتی ده 12 آذاره ده درود و مهربانیه جنمرن راپرین قامش نویا 12 آذار خویندار بله و همی پاک روان شورش از سوریا نشتمان و نمرین کرد و کردستان را دخوازم
و هر زندار و گربهشتی بن بله نفرت و درباره هر لرژیما نوکر دیکتاتور رادیکال و یکپاره یا تک سروک تک پارتی و تک راویا دستوری و همی پیمان وی جهم رنگی یا تروریست شوفونیا نجات پرست و تندروین اسلامی به همین ناوین خواه داعش نصرة قاعدة شتاء وتولاخين حروبي دبارينم بله بوم جرى ما فرمو رومانا طبعا مرني بكورتية يعني كورتا خالة كده اشترى بله فرمو ام جهدارن بريز بتايبتي وكر روداو بوير وسربيهاتي بشێوەیەکی وێژە سیاسی ڕەخنەیی هاتیە بەرهەفکردن ڕۆلا تەندەرا سیاسی دبوارە چالاکیên جوانên سەرهەلدێر لاوên قوناغê نەمازەک و خەزانە û ئومیدên پێشەڕۆژێ گەودە dikirin helbetî ku min hewl daye zimanê rewanbêje civak û civakî di naverokê de hevdûr ramûsin û gerdem bikin. بله بريز بله فرمو من دخواست از لور جتا ناس بكم بريز طافا مرنه تو دياري كيدكي تجبو كي نفيساندي من نفيساندي جبو نفشن نوهاتي جبو ديروكي جبو بويرو روداو و بلانا قلسر ملتي كرد هاتا كرن جبو بوهارا شورشا عربي جي قامشلوكا رنگين قامشلوكا اوين دست بكربو بوه بوغي دي ديروكي ده وان بويرو روداوان تلقى بكم جنفشين نوهاتيرا هر وكو پشتی سرهلدانا بوهارا عربی بله گلک نویسکارین عرب لما فروایا شورشا دل کرد لروج آوای کردستان مکر هاتنا ماموستا نمازه گوج 2004 و جقامشلوکا اوینه شورشا آزادی و رومت پیر دایا جهانه مخابن دچاخه کو پیشوات یا تفگرا سیاسی جوانên Kurd bi sewterî û sakulan tewarbar kirine. Wilo jî di naveroka romanê de hatiye nivîsandin. بله زور سپاس بريز محمد سعيد حسين كوتي لقل مبو قال لك سپاس لسرفان قوتنان لسرفان شيروفيان داماتا ببينا بخير لهرما كردستان لكامبا دوميز شفا دوازدي افدار بمومان سرهلدانا قامشلوي هاتا سلاف كرن هروها تيزانين كو لهرما كردستان بيتري 106 مالباتن كو پشتي سرهلدانا 10,000 پنابر بونه هنه آگاهين بيتر لبانو چگان ما رودي ابراهيم ام تماشا بكن داري خوش داري المغداري وفلك ودوران سري كردا غرياي وچ بيجم دوازي اداري قيرينا ازاديه سرهلدانا دوازي افدار 10,000 ده هيجي دناف كردا ده نهاتيا راوستاندن لو ما حر ايفار دوازي افداري لسرانسري جيهاني كرد ويروجي باغر ومومان ودجينن بنابرين كامبا دوميز جيفي كيت بجرينن افرا پرینا چی بوی 2004 دا دجی بشار اسد و سیستم و رژیماوی روزک هری پیروزه دیروکا گل کرد و کردستان دا از بجم نبسم پنابر بن املکی دری بجین ام و روزه ساخن اف روزه دل مدا مجی مدا دهش مد محرمومك بيخست رمزك الشهيدك مرة اجبر ام چقاتشكي مزنجي بكن
هرم حقيقي شهيدي نادن اف شهيد جبير نابت نعينا انه حر دوازدي اداري دفي ام شمعك يفيخن حتى نم ذكراي بكن او مستمر شمعك دلي مدى مستمر ذكراك الجمع ما قال لك دلي مغمجين بو وقال لك يسر الشهام وقال لك ما حتى ايرو جام سرواتيشن حتى نهاج ويل بيرا ما نود دلي مدنا فيرو جدا كردي ما قال لك تعدا خوارن يعني ريجيم سوري ويعني نظام قال لك انه زحمتي يعني الساري شعبي ما فيجا افرج قال لك جماعه مقدسه عم تخوازن بشي طريقه بهم احتفالي بي بكن تفي همو دم و دوران و ايش و ازاريا قد دما سرهلدانا 10,000 ده بسر كردان ده هاتيه هيجي كرد بمرخاصيه تين ناس كرن او شهيد ان شاء الله بزنا خدي عمل خوينا ودر كافن وعمل شهيدي خدر كافن از وكو بيشمرجك از دبيجم يعني او خوينا ما هي او جرماي تديا وهي ام الهيفيا روجا كولونا ان شاء الله نزيك ندور امي فجرن امي وي روجي فجرين ان شاء الله وامي نبير اينن امي خنا حقيقه ان شاء الله بس ناخذ بهالجفتنا يازدمين انتفاضه قام شلو ام بيانينا شهيد اخوات كان وسلمه جلكي بوا بلنده وام بهيفينا حمي كرد روجافا وهر شي بارشي كردستاني في روجيش بيرنا كان الشهيد كردستاني حمي امومنا وحتى كردستان تقاري بيجي الفكره مدى حتى كردستان هبج امومي سركتن هنا افرونجي برخودان جيانا بوهارا كرداد 10,000 ده بريسكي اگريوي دناف بنابران ده نهاتيه ومراندن ومها افدار جوار بويه مها خوشيه و نخوشيه مومن ايوارا دوازي اداري هر دمينن بيكتي لچجي هيگو كرد لي هبن تال ناف كامبين بنابراجي جي كامبا دوميز رود ابراهيم اورينت نيوز دهوك الشباب يريد اسقاط النظام الوشي النظام عباس الوشي هر لسرکانی جی بیرانینا سالوگرا سرهلدانا قامشتو لدار کت لبرنگکی قلس و فدوک هجمارک ج اندامن پیلک سوریه سردانا گورا شهید احمد مامو گنجو کرن لآلیه کی دن خلک باجر و توی مراسم جنازه هر دو شهیدن کولت الخنزیر جیانا خاج دست دابون بشدار بون و ترمیوان شهیدان لگورستان شهید رستم جودی لگند برکور هاتن بن آخکرن لباجار عفرینه و به پشتگیری خستنا یونیسف هیواسور کرد سوریه دست به پروژه رخستنا پشتگیری سایکولوژیا زاروکان کر لگوری نوچگاهان مال عفرینه کو اندام هیواسور به چالاکیان بو زاروکان رفع یکمین تا رفع ششمین لدار دخن داکو بالاوان جسر روشا شر و دجواری جیان راکن بله تماشاوان جاج نافچه کردی لسوریه ما افچند کرتنوچه جوار آماده کرنه فرمو ام تماشا بکن لکوبان جبو پیروزباهی نوروزه جالی تفگرا جواکا دموکراتیک تفدمه کمیته آمدکار هاتا آوا کرن شرداری باجاروک میدان اکبس آگریدای نافچه راجو یا هرم عفرینه به هفکاری ولاتیان صدار لداکتنا باجاروک و تاخن سرکه چاندن سندیکایا پیشسازان و سازکاران آهرم عفرینه د چارچوبه خباتین رخستن کرنه یه نافچه انده لنافچه راجوی کمیته یک جهفت کسان پیکته آوا کر لباجار دربیسی چار کومین انتاخا شهید برچن کومینگه کفش وکرن اف کومین دبه یکمین کومینگه کو لباجر ته وکرن
دما هەلبژارتنên شارەداریان ên herêma Cezîrê îro danê êvarî wê bi dawî bibe. Rêveberên şaredariya gel a Qamişlo destnîşan kirin ku êrişa 11 adara 2014 ya ku li dijî şaredariyê pêk hatibû ew ji xebata wan dûr nexistiye û gotin ku ew bi hilbijartinên 13 adarê re bersiva herî baş didin van êrîşan. Li herêma Cezîrê Komîteya Perwerdeyê ya Rêveberiya Xweserî ragihand ku roja 12 avdarê roja serxebûna Kurdî ya ku di 2014 de li Qamişloyê hatibû pêkanîn. Wêkarê jemî dezgeh û dibistanên herêmê bi awayekî fermî were rawestandin. Lê dawî em herin ser nûçe. Sekreterê Giştî yê Partiya Komünîst a Çînê diragihîne ku hejmarek ji kesên Çînî tevlî rêxistina Daişê bûne û li Heleba kevin pevçûn giran dibin. Li Kobaniyê avakirina nexweşxaniya El Emel û rewşa meydanî aram dibe. Herêma Kurdistanê banga alîkariyan bû operasyona aştiyê li Tirkiyê dike û Erdogan dibêje danîna çekên PKK me derbasî xûna xek demokrasî dike. Bultana me li vir bi dawî hat dem baş. Qamişlo kamil baran divane le buharadır nevak hercare Qamişlo kamil buharadır nevak hercane si û çend sorgul ji baxira kirin li kenê lêva dizan êvare si û çend sorgul ji baxira kirin li kenê lêva dizan êvare